Okwatwa kwaba kwiziraho bwanyuma y'omutsigazi omanyure nkasamyo tusime omutura wa Kakabara okwiba piki y'omunyamakuru omutawuni ya Kyegegwa kandi kamera za kyombeko kimwe zikamukwata hanyuma y'ebiro bice bakamureba ine piki endijo yabire nayo yaheza kwiba aha koti nuko aba boda boda kumwirukangaho bakamukwata nuko kubagambira ko batwire nibiba piki naho bari kuziguza home district ya Kasanda Kiganda niho bayinoziguza wakatwara inkazinga ibiri piki yajja na yagamba ndio bapiki nzitunda piki zili meka yaleta nalabako bili TVS ne bajaji yatugambira abakwiba nabo omwana bingora ngamwita Francis omwakaramba nawe bali basatu batano abandi bakwatira mu district ya Kasanda kandi aba barimu Wilson Kijambo, Robert Murwana, Godfrey Mubiru, James Karwana na Frank Chimera bona abatura ba Kyakatebe hamwe na Katosi omuri Kasanda hamwe na Samuel Tusime okwatira mu town ya Kyegegwa. Umwana yaleta piki nanga piki yange nditunda ya mulirwana wange kwanza nditunda selembika nenga afuna nga mtwa kinana nemfuna ajigura bino mufuni ajigura ne bamuwa sente ze nibakwate ku ne bave wange ne bagenda ya piki bagenda Kyakatebe twagitundira awo nyinyi mpayembe piki eshatu nizo zizoirwe ibiro bazikwatira mu district ya Kasanda kandi yindi ebireherize kwibwa okuruga ha koti omutawuni ya Kyegegwa bagumanturwe kinga mpora twakotagana security na abantu abandi abakuseruriza twaseriza paka na mbere tukwatira Kasanda tukungwire mu bende kubabire nwaheza kwibaza piki bazurondera za kadi z'ebicipuri kandi piki nyingi nizibwo kuruga ha kitebe kikore cha district ya Kyegegwa ninterera abakuvuga pikipiki haruhe bicuweka ebi abashuma bakira kutagetinga kwiba mu pikipiki mo specially hakoti ha district ha police hano henyiri bo kujoka parkinga pikipiki haifo ukatembera uguru mu police utagitayire habulinzo burungi no sanga bagitoyire tuja kubabuza hakana na katano basigambire rocket yona eyibatwire nibayibanayo na message zezo bakoze kwiba piki ziri kurenga 20 nizo zibirwe omutawuni ya Kyegegwa ombwire bwa meza 5 konka gasha kwa Feop Murangira.